У старажытнай славянскай традыцыі Новы год, як правіла, распачыналі на мяжы паміж вясною і зімою. Это магло супадаць з 1 сакавіка, магло прыпадаць на дзень веснавога раўнадзенства, а ў некаторых мясцінах гэты дзень адзначалі 15 лютага. Братья и сестры, 15 лютага 2004 года мы стали сведкамі правядзення незвычайнага абраду сустрэчы зімы з вясною у вёсцы Новае Палессе Лельчыцкага района. Узаемасполучэнне двух традыцый, гістарычных, культурных традыцый, язычніцкай і хрысціянскай, вельмі яскрава засведчана было падчас правядзення гэтага абрада. Мясцовы святар благаславіў тых жанчын, якія збіраліся рабіць абход вёскі. Яны взялі з сабой свечкі, асвечаныя ў храме, і пайшлі па вёсцы следам за сонцам. Ой, жоночки, сьогодні так у церкві хороше було, де й людей же ж багато, правда ж? Ну. А як же, жоночки, люди весну почули, потепліло на дворі, да й забралися всі дружно. Вийшли, один одного побачить. От, жоночки, отсвяткуем встречание, да все возьмемся за работу. Треба свої всі прилади праці подремонтувати, как добре ж посівную завершить. Ой, жоночки, коли ще тая сівба, а моя баба казала, як на встречення накапає со стрихи, да певень нап'ється, то ще й зима воп'ється. А давно жоночки і так казали, коли на встречание нап'ється певень водиці, то на Юрія вол наєсться і травиці. О, да, правда, дай Бог, щоб наєвся. Ой, жонки, що буде далі, то будемо бачити. А сьогодні ж свято, стричання, свято живого огню і свічки. Бо стричанська свічка, огонь же і обороняє нас від злої ж нечистої сили, жоночки. Ну от, жоночки, посвятили ми свічки, а що з ними вже робити? Куди їх діть уже, ці свічки? Я ж не знаю. Хто знає, розкажіть. Отже, жоночки, зайдемо сьогодні додому, кожна в свою хату, да треба запалити свічку, да з молитвою обойти всі в хаті вугли з тою свічкою, да в хліві обойти, щоб цілий год у подворі, і в хаті, і в хліві навік був лад. Рытуальны абход вёскі меў глыбокі сімвалічны сэнс. Ён быў скіраваны на тое, каб замкнуць, закальцаваць вёску ад усялякай навалы, ад уздзеяння нячыстай сілы. Благослови, Боже, зиму замукати, благослови, Боже, весну закликати, благослови, Боже, ясные деньки, благослови, Боже, частые дожди, благослови, Боже, весну красну пети, благослови, Боже, на тихое лето, благослови, Боже, на буйное жито. Адной з важнейшых частак абхода вёскі было ваджэнне карагодаў, у аснове якіх ляжала тое ж самае магічнае кола. Выконваючы гэта сакральна-магічнае дзеянне, людзі перасцерагалі не толькі всю вёску ў цэлым, але кожную сям'ю, кожны падворак і кожнага чалавека. Ну все, жоночки, вёску обошли, з иконою Божого благословения попросили, а зараз самый час что робить? Водить карагоды, конечно. Сегодня ж свято. Ой, жоночки, коли ж девки карагод водили, так давайте мы поводим. Поводим карагод. Дай Боже, лучше карагод. Давайте. Дай Боже, чтоб наелся. Давайте. Коломлина калина, коломлина калина, там по бочках
Хочацца звярнуць увагу на тое, што галоўным атрыбутам, які суправаджаў абход вёскі, была упрыгожаная елка. Відаць, гэта зусім не выпадкова, таму што елка прысутнічала і ў кантэксце вясельных абрадаў, яна стаяла на працягу ўсяго вяселля перад маладымі. Елкай упрыгожвалі дно магілы, калі хавалі нябожчыка. Менавіта з елкай гукалі вясну, і ў дадзеным выпадку прысутнасць елкі абсалютна заканамерная. Ой, жоночки, сьогодні свято стречання. На это ж свято елку прибирають. Давайте мы нашу елочку приберем, да весну погукаем. Вот, сыночки, наша елочка. Давайте мы ее приберем да погуляем. Вот, поглядите, какая наша елочка пригожая, зелененькая, да с цветочками. И то, правда, какая красивая елочка. Вот прибрали елочку, и она зеленая. Вот какая наша елочка пригожая, зелененькая, да с какими пригожими кветочками, поглядите. Што гэта сабой магло сімвалізаваць? Калі мы больш шырока паглядзім на кантэкст выжывання гэтага атрыбута ў славянскай абраднасці, то стане зразумела, што гэта быў сімвал перахода з аднаго года ў іншы, з аднаго свету ў іншы. Нават яшчэ ў сённяшняй традыцыі шырока на Беларусі выкарыстоўваецца галінкі елкі падчас пахавання нябожчыка. Дарогу ў той свет маркіруюць менавіта яе галінкамі. Поэтому і тут, відаць, абсалютна лагічным было тое, што на пачатку нового года вот основным атрибутом у гэтым контексте была елка. Вот поглядите, женочки, как наша елочка похорошела, расцвела от наших кветочек. Так и земелька наша худка расцветет под ясным сонейком, зазеленеет и расцветет кветочками всякими. А мы, женки, давайте сегодня погуляем, свято ж, весну погукаем. И то правда. Давайте погукаю. Давайте, женочки, давайте погукаем. И то правда. Давайте. Ну, давай. У архаічнай славянскай традыцыі яе прыносілі на ўзвышша і мацавалі на самым высокім, самым шануемым дрэве. Як правіла, гэта мог быць дуб або нейкае іншае дрэва, сасна, бяроза. Ужо з прыходам хрысціянскай традыцыі гэтае дрэўца, елку, мацавалі на самым ганаровым месцы, на скрыжаванні дарог, на крыжы. Ой, гуляйте, девки, не жалейте селки. Ой, рано, рано, не жалейте селки. Вы гуляете, да и не знаете. Ой, рано, рано, шо которой годе. Которой годе осень замуж пойде. Ой, рано, рано, осень замуж пойде. Ну вот, женочки, погуляли, повеселились, трошки стомились. Давайте отпочнем уже. Давай. Лавочка якраз. Чего так? Да. Ой, давайте вот около примостим, щоб... Жанки, ми сьогодні гуляємо, карагоди возимо з елочкою, а раніше мужики були такі погані, що не пускали жінок навіть за ворота. Да й матерки були такі, що дівок не пускали гуляти, да в коморочку замикали. Не було, було? Давайте поспіваємо таку пісню. Давайте. Ой, бувало, не бувало, мати гуляти не пускай. Павага да елкі была настолькі глыбокай, што яе не проста неслі па вёсцы, а уручалі жанчыне, самай ганаровнай, самай паважанай, садзілі яе на санкі і разам з песнямі везлі да крыжа. Вот, женочки, карагод поводили, и елку зробили, и весну с елкой погукали, а теперь же треба самое главное завести ее на хрест, на святое место в селе. Давайте, а где же наши сани? Санки у нас є, давайте. Давайте, дай, Ганочка, дай, Ганна.
Сідай, повезу. Ой, дайте ж умощуся, що ж вам? Это так? Як конотелюшко на широкой граді. Ой, лелюшки на широкой граді. Рости, конотелюшка тонка, висока. Ой, лелюшки, тонка, висока. Рости, конотелюшка тонка, висока. Працяглае сакральна-магічнае дзеянне закончана. Кожны з яго ўдзельнікаў панёс дадому веру ў больш шчаслівую долю, спадзяванне на паляпшэнне дабрабыту, надзею на тое, што род чалавечы будзе доўжыцца. Няхай яно будзе так.